Hagajing lakai Indian Premier League happening ke Delhi Capital Persia ke Mumbai Indians. Haba pai syang ngajing lakai ke Delhi Capital kala khur ke 6 job. Hadin magalala ban pelim ni ke Mumbai Indians da ship Heurons. Baleng baga dengan 6 rem ke Mumbai Indians kala banduk rong syang playoff mental ke Samoy. Hagawai pat ke jing lakai happening ke LSG Persia ke RR. Hagan ke jing lakai ke Rajasthan Royals kala khur ke 6 job. Hadin magalala berpelim ya ke Lucknow Super Giant dan New Wicket. Baleng bagan ke jing job ke Rajasthan Royals kadon kam satang kawai ke jing lekai ban job. Kenang bagan yo rong syaga playoff menta ke Samoy. Haga jing lekai Chinese Super League hapring ke Kynhun Oscar ke Shanghai Po. Kabadairu ke Ladu ke Samoy Baladep Persia ya Shanghai Shunhua. Haba pai syang ke jing lekai baru artali ke Kynhun Iakhait da marshi gol. Badi aga gol pen Iakhait ke Shanghai Shunhua kala yo ban tep Hashwa ban kod ke jing lekai. Haga jing lekai Liga Portugal hapring ke Kynhun Dimaria ke Benfica Persia ke Braga. Haga jing lekai ke Benfica kala khur ke 6 job. Hadin magalala ban limsuk ya ke Braga da laila ke way. Pada haga jing lekai Marcos Leonardo ubadai player nagari Brazil layo ban tap ar gol naga benta ke Benfica badi ya ke way ke gol laira ban assist tau Dimaria. Hagajing lagai MLS happening ke New England Persia ke Kynhun Lionel Messi ke Inter Miami. Aba pai syang hagajing lagai ke Inter Miami kala khur ke 6 job. Hadin magalala berlim sup ya ke New England hadu sau lakaway. Pada hagan hagajing lagai orang lagai bekensai juga Inter Miami Lionel Messi ulayo bencap ar gol bakaway ke assist. Ya kini ki ar gol Lionel Messi ulayo bencap haga menit ke live pro ar pada haga menit 4 nyau. Bad gumjuro Luis Suarez ulayo bencap shigol hagan hagajing lagai.